May bulagala ring commuter keng syudad na ning Mabalacat ngayon abak na ning Martes, November 28, uling alalang asaken ang jeep king dalan. Neng makobra ka ring BPO companies kaya ni Pampanga, bista man bisanong muli bang painaw at matutud, alala nga gawa nung manenaya at magbakasakaling ating dumalan na jeep keng barangay daw malapit keng Clark Main Gate. O yan kakita mo. Training kerak lang gani ring alwa magobra lang ganing BPO industry ngara oreni makapila lat mantun lang asaken pamo mangutang tamo ma'am tao ko po Mabalacat severa po di kayong asaken ma'am ala lang asaken nano ko pa pong oras sa tsugyan mureng magobra nun pati na ring estudyante lulubsana keng eskwela reng miapektuan. Mayakit lakeng Barangay Dolores malapit king City Hall deng stranded passengers nilakad na mo. Ing meging sangkan, megisan metong yakeng malalyaring nationwide transport strike ing grupong Piston Rama oy nga susasyon na ring driver at operators ating rutang Angeles Mabalacat. Ay may bayad kung suporta ka na ganyan at ako matigil pa sa kapolo is from Langlakpo hanggang po yan yung Mabalacat alamig biyahe po po kayo nga Bulacan po po kayo nga Bandaraya kasi naman po tigas pa sa daging. Okay. Ren mag-text kaya katamot mag-comment hanggang anong kapilan hindi kaya kayong transport strike? Yan po kasalo po yung kapaulo hanggang po ang gaya pong botang alas 12 po ng kaya kami tigas pa sa Aminado yay Ferrer asigida mo rin ing karelang pamagdesisyon na ibalaos ing karelang pamag-strike. Ngeni na mo rin ganingaldo na ning 28 ning Nobyembre anyang kumpirmande ing karelang pamisan metong keng may sabing protesta. Dating informasyon po kasi po yung deklarasyon, hindi na siya po kanakuhan sa ganingaldo na po mga pagkang 1 or 2 a.m. in the morning kapaulo niya. Kailangan po may kapakibat na kaya pong LGU na may lao siya po yung strike. Keng assessment na ning Piston Rama, sulaki nga 10,000 ring commuter asasakera kareng-karelang jeep, mikarutang Angeles Mabalacat, miapektuan keng strike, maglambat kanu hanggang alas 12 ning ganingaldo, ning November 29 aldo ning Miyerkules. Dapat kanutok nang deng miyembro ning Piston Rama ang gana keng iabolis na ning Administrasyong Marcos ing PUJ Modernization Program at makasadyala mo naman midaon pasibayong strike ang gana keng December 31. Dismayado neman ing lokal kapanibalan king pamag-strike daring miyembro na ning Piston Rama aalaka nung abiso. Ing normal practice kasi is karatang milabas na transport strike is makipag-coordinate la rin ng transport groups na involved kitang may sabing transport strike and then i-coordinate na king LGU para kitang proper dissemination. So what happened this morning is alang milyaring makata. Pauli na ning milyari, tauli na may kapag-activate libreng sake ing LGU at nakanusana mipipisibay pa ing milyaring alang koordinasyon. May perwisyo la rin kaya katamong kabalen na alalang asakin. And this really frustrates us and it's really very disappointing na rin mismong kaya katamong commuters ilang mga perwisyo kaya ng milyaring ini. Ini sana itang avoid tamo anyaping medyo may late tamong mag-activate kitang libreng sakay program nung mong may kipag-coordinate la sanang masalese la sana mga perwisyo retang aliwa tamong kabalen. Malyari nomang midaluman kasong economic sabotage deng transport group strike alang abiso agpang kang Attorney Jen Rodriguez ing hearing officer 4 ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Pwede silang kasuhan for economic sabotage sa regular courts. As per LTFRB naman, meron lang tayong certain penalties when it comes sa mga strike. Yun ay nakalagay sa ating LTFRB Memorandum Circular 2011-004. So kapag ang isang operator or operators napatunayan na nakilahok sa strike, pwede silang patawan ng penalty na umaabot ng 5,000.
Ngayon, kung sumali ulit sila, second offense, 10,000. Third offense, 15,000. Pati kanselasyon na po ng prangkisa yon. Limitado laking Mabalacat at king area ning Concepcion Tarlac, reng makisan metong king transport strike, base king monitoring ning LTFRB Region 3. Identified na kasi namin talaga, Paul, yung yung mga areas talaga of concern pagka may strike. So, nakahanda naman ang opisina na mag-issue ng mga special permits sa ibang transport group para hindi naman mapilay yung mga tatakbo doon sa rutang apektado. So, immediately naman nag-issue kami ng special permits para sa mga mananakay natin na kukulangin doon sa mga masasakyan, doon sa mga identified routes na may strikes. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.